جالوان ادبی کچاری خوزدار نپارغان پریس کلب خوزدار اٹی اسے ادبی کچاری اس ارتننگا دا ادبی کچاری نا کماشی DRC خوزدار نا پرنسپل خواجہ محمد عالم جتک کرے مشاعرہ نا مہمان خاص کوئٹغان بروکا مہمان براوی زبان نا پینی یا شاعر خواجہ سلام صابر اس پروگرام نا اعزازی مہمان تھٹی براوی اکیڈمی خوزدار شاخ نا صدر خواجہ سلطان احمد شاوانی نوشکیان بروکا مہمان خواجہ زائد سلام اسک اسر پروگرام نا بنا اللہ پاک نا بابرکت پنان مس مشاعرہ نا میزبانی جالوان ادبی کچاری نا باسک خواجہ ایاز فاروقی کرے پروگرام تران کریسا پروگرام نا کماش BRC خوزدار نا پرنسپل خواجہ محمد عالم جتک پارے اور پہلا مشکل نا بروکا سنتا یہ تینا طرفا اور دراوی بے کچاری نا ادھر دراتا خاص کر علی شیر نا طرفا یفتق اللہ مستبخیر تھا کہ افتا مہربانی کہ وہ ٹیم کشا اور بسور مشاعرتی خواجہ سلطان احمد شاوانی تینا خیالات پاشی داور کرے داکا بھلا خوشی دامس کی نن مالا ماشاءاللہ زیدیے اونا خوبصورتی نوجہ چاہے سنا اونا ہرے نگا دھرتی پدا ہرے نگا بنداغ تا مہمان نوازا قدر تروکا اور ماشاءاللہ ان خورمس کی تخلیق نا اسے خزانہ سموڑے زیدی نا ماشاءاللہ محلہ بندہ دکھنا سن کے تخلیق کی اخص مناصر لیکن دونزو بغیر سرپرستیا داخس مونی داخلو افتا خیالت تی داخس کنمبی مرو شاعری تی داخس پختگی مرو تو دانا راٹے ماں کی حقیقت ننے آشکار مسئلے کی چارے نن محلہ وقت سوچانا کہ ننا زبان نانت مرو داسا ہمو سوچنا جواب ملا کہ ننا زبان ہم ماشاءاللہ بھاز جو عمل زبان تو محبت دا سے بالکل فطری عمر سے پروگرام انتران کریسا خواجہ سلام صابر میر علی شیر ناز براوی نوشکیان بروکا مہمان زائد سلام پریس کلب خوزدار نا صدر خواجہ عبداللہ شاوانی آسکم تران کریر دا مشاعرہ ٹی شاہین براوی ناز براوی میر اللہ سلیم پروفیسر انعام اللہ مینگل معین خان خلیل براوی میر نالوی حفیظ اللہ خاکسار محبوب زاد و جالوان ادبی کچاری نا شاعراتون اوار اوار خوزدار نا شاعراکم تینا تینا کلامات پیش کریر دنیا ادبی کچاری ادب و زبان نا شونداری کن خاص و کردار ادا کی رہے جالوان ادبی کچاری براوی اکیڈمی تون اوار براوی زبان نا خدمت کن تینا کردار ادا کرنے گٹھیے اسد براوی ٹی وی خوزدار گدر ایل بود جولی زندہ مرے بنا بے وسا بولی زندہ مرے